Remblong Junior. Transfer je tak beje. Ajar bos. Remblong Junior Losdol. Sang mekanik Mas Joni Tata dan Mas Yanto. Ini sapinya guys. Sekarang dikerap di Kabupaten Sumeneb 2020. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Ini pemilik dari tim Remblong. Karena Cerita angin tak rapuh. Ini kru dari Remblong Losdol. Mr. Joni Tata Pulau Sapudi. Dima? Dima? Oh, ini